So, ich sehe, SRULY Green hat jetzt released an Nigen 14 minutes ago. Das heißt UA. Alright, let's get into it. Verlieb de onheim. Kom het alf, pas half, Segel alf, Sarai alf, ai. Kom het alf, pas half, Segel alf, Sarai alf, ai. Als kind leren klaar, nog van jede vraag. Es is al wichtig zaak, de kinderen is woest macht de spraak. Als kind leren klaar, nog van jede vraag. Es is al wichtig zaak, de kinderen is woest macht de spraak. Go. Very groovy. Kom het alf, pas half, Segel alf, Sarai alf, ai. Sarai alf. Kom het alf, Als kinderen leren klaar, nog van jede vraag. Het is al wichtig zaak, de kinderen zijn smaak de spraak. Als kinderen leren klaar, nog van jede vraag. Het is al wichtig zaak, de kinderen zijn smaak de spraak. Go. Talk about pushing the boundaries. Different style. And it's out and clean. I like it. Allebei weiß gimmel alle drei, Wurf sein Gest es in jedele. Allebei weiß gimmel alle drei, Wurf sein Gest es in jedele. Kof en de groove lam met mem en de mem nien en de nien samen gaan. Fai en de fight zadig en de zadig, kie vrij schien zien tof in sof. To the allebei. All right, Zaya groovy, Zaya movie. I like it. It's yet released. Literally 10 minutes Rick from the time ich mach the recording. Wow. Sonic Do presents. Interesting. Shine, clean. Ich meine, das ist fit mit alle ages. I like it. Der link is on in the description below. So they will send the video entirely. Guys, check us out. All right, that's the end for the review. Hope you guys enjoyed it. Because you have enjoyed. See you in the next one. Peace.